الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقدمني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الرهدو يروم مهادران بكمتو يروق أراتي أبيرات شيء خينيا ربي رحمته عبرو في جنة ربي أكان نيسو وين جبو تران يروق أراتي أبي رجاني مهادرة قلوكم مالك برباج سلام مهادرة يروم برباجلتو yeroo namni walitti dhufee gammadee qaraatii jammaruuf deemu hoggaa qaraatii eegaluu deemu kana godhamuudha qabdi malee yeroo qaraatiin dhumte yeroo silaa namni dhaabuudhaaf deemu dhaabbiidhaaf jecha akkamitti gammachuun taatii jeelloluu ture. Gaaf tokko rabbi rahmata isaaf haa godhu masjida gadii kana keessatti muhaadaraa takka goone dhaabbii qaraatii irratti akkuma dhufee gattaa'een kursii irra gattaa'ee أعظم الله أجركم وأحسن أجاكم جئ فقاقنا نمني هنكي تقوم بيني آمين آمين جنة من دينو هنكي تقوم بيني بينجلتر الموت إيرو مالف شيني الردوائي كنا قدو دوائی مالي ديني بيتني وان بيتا ونه دوائی هقا نمني دوئي قدن مالف ديرو شيني الردوائي كنا تنا قدو جين نمني هنكي دبين تنقلتف أجائب ويجل isin amma dila bebbereechitanii kanatti hojjetan kana dhaabbii qaraatiitiif akkana gootanii jedhe. Dhaabbii qaraatiitiif miti wanni bareeffamuuf wanni muhaadaraan godhamtuuf gibjaan akkanaa wanni godhamtuuf eegalamuu qaraatiitiif godhamte jedhe. Allahu akbar. Saniif muhaadaraan teenya taarraatuun muhaadaraa jalqaba qaraatiidhaati. Tan yaa rabbi baratti deemnu kana keessatti qaraatiis nuuf mijjeessi. adeemsaas nu mijjeesi hanga hogguu duraa laaffanne nu jabeesi bakka hogguu duraatti laaffanne bira nu dabarsii jechuudhaaf du'aa'ii godhachuudhaaf deemnu sanumaami. Allahu akbar. warra bakka hogguu duraatti laaffate bira dabre rabbi nu haa taasisu. bara kana keessatti bakka hogguu duraa wallaalle rabbi nu haa barsiisu. laaffina nu dhufee fi boodaantummaa nu dhufee fi wallaala nu dhufee warra bara kana keessa qoybatu rabbi nu haa godhu. warra bara kana keessa qoybate rabbi nu haa godhu. saniif gaarraa muhaadaraan jalqaba bara kana arraan tana kunu alhamdulillah rabbiin asii wal nu qabuudhaaf namni meeqa ka wajjin soomanni ka du'ellee ni jira ka arraan tana du'ellee numa jira rabbii jannataa kannuu fi nuti immoo fadli isaatiin rabbiin arraan tanaan nu eege akkasumas akka karooraatti qaraanee yoo rabbi jee inshaallah soomanaan geenya hanga soomanaatti qaraanaa jechuudhaaf deema. rabbichi nu haa eegu dalagaa teenyallee rabbi haa bareechu soomana soomannees rabbi nurraa haa qeebalu. eegaa halkan soomana halkan 15 arraan tana bakka tana walitti qabamne warra dalagaan isaan dalagan tassoomana keessaa salaata ibaadaan hundi warra qeebalam rabbi nu haa godhu. rabbi nurraa haa qeebalu. barana namni hundinuu kadhattaniimi way fixxiqqeessine abbaan fixxiqqeesse gaa isaa beeka an akka kiyyaatti fixxin xiqqeessine rabbi nu haa qeebalu. rabbi nu haa qeebalu. rabbi nu haa qeebalu. baratti yaanu kana hoggaa kana keessatti warra faayidee rabbi nu haa godhu. warra jabaatee baratee bakka silaa wallaale hundaa'u bare rabbi nu haa godhu. akkasii sin hunda rabbi sin haa milkeessu. sheeka keenya kan bara dabree gizee kanaadha asitti muhaadaraan tun gaafa muhaadaraan tun godhamtu jiru harraan tana gafuu fuula rabbii deemes jannata rabbi haa kennuu fi firdawsi rabbi haa qananiisu. saniif bara kana keessatti karoorri bara kana namni hundinuu hara barnootaa deebi'uudha. kan dhiiraa kan dhalaa xiqqaa fi guddaan jenne namni hundinuu hara barnootaa deebi'uudha. arrallee immoo muhaadaraa kana kan jiru isinu warri barnoota jirullee isinu namni mi'eeffate
نيلك إيفتاجان نما مي إيفتين لك إيفتا كمجان من ذاك عرف ومن عرف اغترف جان رب النس نما تمتم بيغا نمني تمتم مو نيزني همارة تاجان أكسمت أرلي سنما همارة شرفه هقو مجلسا هقا قراتي لك كسمت سنمات بكا خانة جراتي سجرا أما اللي ربي سنا جراتي دين ربي سنا جراتي سو براجة خيس ربي سنا ياغوتو خروري إسير الرئيس نمني براتي تنجره هجنت خيسات هافه أكا برنوت إيجل أكا سمماز خرات إيرا الرئيس نمني برنوت تنجره هنگا تقو جنت خيسا نمني هندينو تمجي جرا ورد تجرو سنس جباته خط تنجره أكا برنوت إيجلو سنيف إن شاء الله خرورا غنياس ربي قلمان نفاقو رسول ربي عليه الصلاة والسلام كم جاء واي الربا هقا دبت من يدمن لي ما بين لحيي وما بين رجلي أدمن له الجنة نما وان جدو عام سالماني تيفي جدو ميلا سالماني نما نائب كبه جنة نائب كبا في جاي سمالي نما الربا ساتيفت نما الربا ساتين خيري دلق الرب نكون بلاس وني في دويسا خيريس وني في دويس وني تين قراني وابرن الربا ونتين نما همتني إبتسل أو مشتن الرب ونتين نما الرب سني نما لما جدت والددان خن أركمتون الرب نمني قلبي والجبور أبقفه والتنبو هنگا الرب والجود سنيف آفات اللسان جتشون بلان الرب قدورة بلان الرب سربي نجان واباسو الربني خطين قراني أستي دفتني علمي تين برتني والله لا راجربي كوسات تيم بوجرو عرب خان التين ذكري قران خان وقاي التين دابة القرآن قرآن خان وقوق قرآن ذكري تين قرآن صلاة خيستي ونتين عبادة قرآن عرب سنيف عرب خين ربي واتيسو نما همچون وجرتي أما نما همچون ديك نامي أكسما ميري در يرو مادة ناراشي ودون جرين درتي حشرات أبتني حاولني بكونيس بكتك ولد دفني من نما تكو ولد دفني نما همتنيس خانيس أبلوس أكن جاني نما الدوار همتا قروا مالتن الحمد لله برنوني إيجله نمني جزيسن ثكا خرد لغا كوتا ثكا بكبرنو تارا جير سنيف الرب خين رب نواتيزو مرادة خيس ربي سيني آغوت سيني مرادة خيس ربي سيني آغوتو وأيادني ربي سين هاغو تنجن هندا وربي نهاته إن شاء الله خرورا برنا خيستي نمني هندينه أكمار ريفجو غير برنوتا ديبو قمنا إنما يخشى الله من عباده العلماء خرب صداته نمني ربي صداته نما وابيخو ربي جا نمني وان دلقو نسرد درقما برچو ساتس درقما إبادة دلقو سي درقما برچو سيتس درقما سنيف ورّا برا تربي الواتايس ورّا برا تربي الواتايس وجيجرا ورّا برا تربي الوهاغودو خرورا وقاغا نخيسا خرور فن ورّا قلمانقو ربي الوهاغودو إن شاء الله وني خرا برنوتا ورقاتي في أكسما برنوتا قلدا كيسا براتمونيس نمني هندينو دروسوت اسم دفوس نوجبيستاني إرّا براتاني قوم نyaachisuu qofa odoo hin ta'in suni sadaqaa odoo isinii taatu ammaas akka warraa barattan isiniinna namni sheekni biyya tana keessa barsiise shee'amma watarfaa durarraa shee'amma watar sadarkaa sadaffaadhaa jedha darasoota sheekarraa sadarkaa sadaffaa shee'amma watar sanfaa namni barsiise warra biyya tanaati yoo isinii kana ta'uu baates haawwan keessan abboota keessanii biyya tanatti isaan barsiise eega isaaniitiis shee'assan kombolchaafaa sheekotii hedduu tana biyya tana keessatti namni hundinuu ilmi barate waan ta'eef ammas warra isin keessa jiru san niis jabeessitanii ilmis akka irraa barattan namni as dhufuu hin dandeenye akka isaan san irraa baratu isin irraa akkasuma shabaabninis bakka jirutti kan as dhufuu danda'us harabbi mijjeesseef dhufee akka baratu kabarachi as dhufuun isaan mijjaa'in immoo karaa waraqaa hogguu duraa barreeffamuun akkasuma ammas karaa ganda keessatti wajji sheekha tokkorra qara'uutiin ta'us akka baratan isin dhaannaa warra dhaamsa kana galmaan ga'u rabbi isin haa godhu sanitti aansee
warra waraqaa isiniif fidu ta'us warra ergaa isiniif fidu ta'us majlisa irraa hoggaa ergaan isin dhufu warra maaddaa haraashii imaamman maaddaa amiirran maaddaa haraashii bakka isin dhufan hundatti nu jabeessitanii ergaa isaanii irraa nu akka nu qeebaltan isin dhaabna akkam jettan Allahu akbar irraa qeeballaami wanni isaan dalagu jiran laffaanii asii damoosa barbaadutti hin jiranii halkanii guyyaa wanni isaan laffaanii asii dalagu jiran akkamitti hawaasa keenya kana waa barsiifna akkamitti wallaala kanarraa gara barnootaatti uummata deebifna saniif karoora asitti karoorfame kana akka bakka hunda keessa wal nuu ga'u ergaan kun hoggaa isin dhufe nuuf qeebaltanii hanga dandeessanii bakka dandeessanii karaa dandeessan namni hundinuu akka barattan isin dhaabna nuraa qeebaltanii ni qeebaltanii rabbi sinaa qeebalu rabbi sinaa qeebalu warra muraanni isaanii guutamee rabbi sinaa godhu haadhaa fi abbaa keenya ka jiran umri rabbi nu haa dheeressu ka du'an jannatul firdawsi rabbi haa qananiisu shamarran keenyaas bakka bareedduu hiree bareedduu rabbi haa kennuufi akkasuma shabaaba keenyaas intala gaarii intala rabbi sodaattu wajjiin halkan kaanii salaatan rabbi haa kennu takkeessa rabbi haa kennuufi akkasii abboota keenyaas ka jiran rabbi nuuf haa qajeelchu haadhaa fi abbaa manaa ka haadha manaatti jallate rabbi haa qajeelchu haadha manaa ka abbaa manaa jallattees rabbi haa qajeelchu ilmaanis rabbi isin haa qajeelchu ilmaan akkan abaarsi haadhaa fi abbaa eeybiti haadhaa fi abbaa ilmaan inni qeebalame abaarsi illeen akkasumatti itti qeebalama gaaf tokko waa'ee abaarsaa irratti gurbaan tokko re'ee tiisaa jala odoo re'ee tiisuut abbaadhaan abbaa bakka takka dhaqeetiin dalagaa barbaaddadhaa hayyama naa godhii jeen hoggaa kana abbaan hayyama siin godhu deemtee beekadhu